Luka dobro vozi bicikl na 2 točka, iako mu još uvek start predstavlja mali problem. Uskoro će i to savladati, jer jako želi da nauči sve što zna i njegov stariji brat. Luka obožava da se igra sa bratom koji ga strpljivo uči raznim veštinama. Njegova mama podstiče zajedničke igre. Koristi svaku priliku da nauči Luku da poštuje pravila, čeka svoj red, uči brojeve i slova, bogati rečnik. Avion. Automobil. Autobus. Avan. Autogram. Bravo. Luka voli da crta stvarna i izmišljena bića. A šta on može da radi? Kada ispaljuje iz pupka vatru. Iz pupka ispaljuje vatru? I led. A zašto? Ne znam. Pa kako može i vatru i led u isto vreme? Lepo. Luka posebno voli da sluša muziku, svira i peva. Ploveći u svetu svoje bujne mašte, Luka na putešestvije često povede i tatu. Tako je nastala rođendanska pesma Luka jači od Vuka, koju je baš za njega komponovao tata. Luka rado priča o drugarima iz vrtića i događajima koji ga očekuju. Ako je igraonica, ja bi Dimitrije pitao šta ćemo da radimo i onda bi Dimitrij i Datić i Oliman Sivić bi rekli da se igramo skakanje i penjanje. Prepoznaje i imenuje svoje osjećanja. Uči da rešava konflikte na prihvatljiv način. Kao podršku mama je sašila jastuk sa 2 lica. Kako reaguješ kad te neko naljuti? Pa baš ljuto. Kao što me je jednom Laza štipao. A šta si ti uradio? Ja sam to rekao vaspitaču. Ovladavanje osjećanjima i kontrolisanje besa još uvek predstavljaju izazov za Nađu. Građenjem poverenja i usvajanjem pozitivnih modela uz jaku želju da učestvuju u zajedničkim aktivnostima, deca u 5. godini sve bolje kontrolišu ispoljavanje neprijatnih osjećanja. Ove veštine se još lakše grade u društvu vršnjaka, jer timski duh i saradnja tome značajno doprinose. Igra je, zahvaljujući mašti i ukupnom razvoju, sve složenija, uključuje sve više dece sličnog uzrasta i doprinosi stvaranju trajnih prijateljstava.